Riwruok ma jopuonj KUPPET e kaunti ma Elgeyo Marakwet obwogo mar dar e kaunti no ka duol mochung' ne osara mag jotij sirkal SRC biro chopo kare wach masani dhi nyime e wi golo omenda mambalang' ma giyudo e wi kalo e achiedhnade mathoth ma gitiyo godo e kaunti no ero. Kotelnegi kod jagoro mar riwruogno Paul Biwott, jopuonjgo kowacho ni gikalo e achiedhnade mathoth e tijegi kamoting'o nok mar arita kod apeyni maricho ma ok kadhre ka gidwaro mondo mi onon matut wachno kapok okadhe, wach ma osir kod jaod bura ma Marakwet West Timothy Toroitich. Serikali watakapotoa hizo hela watarajie kwamba walimu wote watahama katika sehemu hii ya Elgeyo Marakwet, kwa sababu hata kufikia shule kama Litere kupitia mahali kama Kapkobil ni ngumu sana. Huwa nashangaa, which factors do you consider when calling a place an archive area? A place where you cannot go moving even during the day with no peace. We have to agree that life is sacred irrespective of tribe, personality or penye unatoka. But ukianza kupiga hii mambo ya kuonekana wewe ni ndume kuliko mwingine, hii kitu zitatoka na William Ruto asipomaliza haitaisha. Because there is no one who understands us more than William Ruto. This thing doesn't know where you come from. Because a gun in the hands of a reckless human being is very harmful na itakumaliza. Walimu wengi, hiyo hardship kitolewa, civil servants, hata walimu ambao hawawezi kuenda sehemu hili, na inamaanisha kwamba itahujumu mambo ya masomo na mambo ya development katika sehemu hii yetu ya Elgeyo Marakwet County.